Chamanikab Jehovah kiboiboi amu kitinye boroindo age nekakonech Jehovah sikobit keweke seremusiekchik ak ketebe kelyekchik sikobit ketebe kanetisiet nebo boroindo nebo lesson eng wikini. Kitinye kanetik chemi kobotech ko ane neotochok ko Pastor Arap Ngetich amache akatak eng kainetab Jeiso ale chamgei. Boitinik chemi kobotech ko amache ataune Eva sikobit kokatech akomwoe betut neinetech. Chamgei chamanikab Jehovah, otokotin eng lesson nebo wikini, ornoto nekit kitugate. Ami ane kwang'wan kasi awang'une nebo kwang'wan kasi akamwowok lesson nenyone. Ko kwang'wan kasi komwoe kolen ing'o. Karibuni. Kongoi. Bas amache atach Lilian asikobit kong'ololwech kokeny. Chamanikab Jehovah, chamgei tugul, abwoti ale kimi banda kebendi Kipsengwet. Ko yetomo keit Kipsengwet ko kinetigei asikobit kenai. Amite betutab kosomok kasi nelen kemeto tugul ak kemwe Jeiso. Kongoi. Pastor. Kongoi mising akotok tugul kainetab Jeiso ale chamgei. Ami betutab Jumatatu nemwoe akobo mesetab Kiptaiyat and Pasaka. Ak kebeberta nebo kwaeng kasi nemwoe akobo Getsemane. Yoto kikityeme Jeiso. Otokotin akwek tugul eng kanetisioni. Kongoi. As kotomo ketestai asome asikobit kesam. Kamuktanen yo Jehovah tuguk sikosopcho sobonwekyok. Ako nesire kotebi kobotech chekinetigei ng'olyondoni sikobit kochut mugulelwekyok ng'olyondonitok ak koekitu. Tatya kenai mising kosir kebikyin konech kakuyet amu some tugul ing Jeiso nebo chepinenyo. Amen. Metitab kanetisienyo rani komwoe kole kimuti ak ipkirwokyin. Kimuti Jeiso ak ipkirwokyin. Kebeberta nekiboisie mising eng kanetisietab kitabutab Mariko nekokinetkei kemi rani kurget 14 eng kitabutab Mariko. Ko eng yuto ko kit amache ketaune arorutiet neos. Kingakobit kabutet eng Eden kolechi Jehovah kap Adam konyalil akobirtegei akoi tun koit kigen. Amu eng keswotab kwonyi kotatun komong'u agenge nenyokokuotoni kwariatab erenet. Akotyem kokuoten metinyi erenanatak. Kotyem erenet kokuoten kwariat nebo chichitok nyone nyokoeku sorindet kigenini. Tatyo koborchi Adam oretab sorunet yekingoeny arwetab kejir Adam. Tatyo konam Jehovah chepkejiriet kolokyi. Nekergeindo nebo imanda nebo Jehovah. Amu kityemei kap Adam oret nebo imandanywa yekingonopchigei sogekab mogonik. Kiek bitet anyun kotestai kotab Israel koeny arwetab kejir kobwoti inendet netun nyekesichei. Noto amune kikoito kejiriet Abel. Akokoito iyotenyi komugul akoi tun koit betusiek chekikere eng yu kiborwech akobo kaptisisiet nekimwochi Jehovah eng kitabutab Komong'u 25:8 kole otekwo kaptisisiet chemweny koboto. Ko kikere kele ormarichet nekurget nekikimong'une eng yu ko kikerei kong'asis. Iker inyoru ng'yo kaptisisiet nebo sukunwet. Tatya iker yekikiune eunek ak kelyek eng yo kotomo kochut tisindet orit yun. Koyo anget nebo aeng, kitaune anget nimbo sang sikeba angeni sipkeba anget age newendi ole tilil mising. Ko kikaker tuguchu tugul chu koboru akobo Jeiso. Amu kale Jeiso kurget ak kaptisisiet ak kabatisanet. Kurget age ni nemong'in ole tilil ole kimite meset nebo makatinik ako kimite nyamdutik ako kimi lapkeiyet ako kale Jeiso lapkeiyet. Ko ngiyo iwe anyun ole tilil mising ole kimi Jehovah ngorit oli. Kounotok kiatkan kora kobunu boldet kong'asis. Kibunu sorunet kong'asis. Eng monotosiek tugul komwoe kong'asis. Ngiker kora
ole kiu ko kiuni amu kimongu neuni konyo yu kaptisisioni nyekibatisan kwa ole tilil mising kwa ole tilil kwa ole tilil mising. Kiune anyun betusiekab Jeiso ak maunatenyi. Eng wikit konye kokikata kengalale kele kingomong biik eng kurgani kikure kurget nekikararan mising. Ko kiakimwa kele kikonu biik sataka. Stationishek chekikindo sataka kochu tugul jumiu ak masi. Ko kitebe Jeiso yu amu kikebeberta nekibo kabokorisiek ichegei, kimongu murenik eng yu ak nyokoba kolany yu akoi koit yun. Ko kimakyin chepyosok kosir yu. Kotebe Jeiso yu nekit sikokere komongu biik asikobit kobarta kit nekibo komonut akobo kokochinet nekikoito kwony. Kounotok ikere ile kimokotinye nafas chepyosok kechomchi korikyi Jehova, lakini kitebe Jeiso yu asikobit kotach akotuiyo ichek akotach ichek korikyi Jehova amu kitebe Jehova orit kaptisisiet orit ako kanyo Jeiso nyokolach borto nemito nyo nebo chitondinyo asikobit korikyi chekiloen. Mi kebeberta age nekotokomi sang yu nekekure the court of the Gentiles, yani nekibo torobek kotokomi ko sang otolit mariku yu. Kounoto ikere ile chekiloen chekibo torobek ak kwonyik ko kiloen ako kichorgei kipsengwet koib sarunet korik. Ako ikere ile kalit kongasis kurgani ngenyekebun yu anyun kebwa kaptisisiet kinye nyekeba kabatisanet kinye tamboiyot nekikiune eunek ak kelyek sikebendi ole tilil. Une bandab Jeiso konyone. Yekeit boroindo ne inegei nebo kwoeng kasi nyokonyo akoi Bethany, mi Bethany yu kosir tulwetab emitik. Konyo akoi nyekenome ing yo eng Getsemani akimut akoi komandae kurgani ne kurget nekure Beautiful Gate, kurget ne kararan sikobit komong yu seremut nebo kwonyik asikolanda ing yotok akoi seremut anyun nebo biik tugul. Kotomo kot inendet netisindet neo kwo akobet anget eng boroindo nekikikoitoi kokochinet kaburotwet kokabotan emet nekimi eutab tisindet akotilil artet amu kiakoit artet age kobet ak anget kong'ete barak akoi ng'ony. Ndakikang'ete ng'ony kwo barak ko kikilen kibet chi, lakini kibet eut nemaker chi amu kiakoit tisindet ak ipkomechi Golgotha eng sang'utab nganaset. Ikere ile kabun sarunet kong'asis ak nyokobun nganaset orit kirwokyinoti ak ipkomanda kojulie kwa komosin akoi kaptisisiet nekimi olit. Akot ing korikyok ko kimakijulie kapchi, kingimong'une ole kibunu toek ko kibunu kurgab Njor, sinyimolong'une kurgab Ng'otye iwas akoi Mabwai. Kokonyo Jeiso nyokokwane asikobit kobutotet nekimi yotok, kobutotet koisto kurgetab Ng'otye asikobit koek kit agenge kokakotuiyo chun chekitoek cheking'etu eng olimbo Njor ak chekibo Gael chekimi ole Koiman. Akwo akoi Mabwaitanin ipkoek inendet kokochinet nekikoitoi. Kounotok bo kwong'ut ngeng'ololi rani kenomei kimuti ak ipkirwokyin. Kekere ile tuguk chekitestai eng yu kong'ete kitabutab Mariko 10 akoi 16 ko tuguk chekitestai eng wikit agenge. Eng atindonik chekokinetkei tugul ko kiib kenyisiek 3.5, lakini kong'ete Mariko 10 akoba kotestai akoi 16 ko tuguk chekitestai eng wikit nebo let, betusiek cho 7 cheking'et ko choto chekemoche kinetkei eng wikini. Kong'ete eng Mariko 14 kekere atindonik oeng eng kebeberta nebo Jumambili, kekere atindonik oeng chekakindo chi kibagenge amu mi kit nemoche konetech. Kounotok amache atonon eng yutok eng nwakindo ateb ngot komi chi netinye ng'oliot netebei anan ko kiy netesei kotomo awe kebeberta nebo Jumambili amu kamoche aborwok eng nwakindo
boisiet ole kisuldaita Jeiso maunatet nebo kaptesisiet. Mi ng'olyon netese chi eng yotok. Emwa pasta ile kiwo kong'yekanya komandae kotab tesisiet kwo akoi Kolkota ole kiib komechi ako yeking'et yani kolabat metinyu alechigei kaegei ku yani kwo akoi yani ole kibekchi kimechi biikis ko kakoit yani kererit ak ng'ony oloto tugul ako king'et. Ako yekakong'et ko kabun yo barak yo kole akoi kora yekaba Tulwetab emitik. ako tokosta. Ako tokosta kwa Kipsengwet. Asitun kowekunegei yoto yo. Kobwotwo alechigei kale yani mamite ole maite Jeiso. Ngondewe kererit anan koitu yoto. And it gives you hope eng ole imite. Mamite ole meimuchi konyorchin amu kiwo akoi koit oloto ako tindoi kifunguet nekikoib ngulo. Noto amune kale kiwo amu atkan kora ko kokochinoik chekikoitoi ko kimi moita kororiat nekikiyoe akebel atya keib kora kewirta eng sangutab nganaset kole kinyo akine Jeiso nyokomeche akolat eng kikwokikchok eng sangutab nganaset. Amu kanyo kobun yu kobutot tugul akoyai kit koek kit agenge chu tugul chu akwo akoi oldab chekikobek kuyo kemwa man akobek kong'ekakome kong'et nyokwo akoi tulwetab emitik ole bunu sarunet tatya kotokosta Kipsengwet ak tun jorugei kobunu kong'asis kokeny. Noto kimwoe biik cho kole kigen weri batiet nebunu kong'asis ko yotok yebunu sarunet nyo. Kongoi. Ngatesen Kongoi. kangimwa pastor akobo banda nekibun Jeiso ko kechirek chekikiam koketu kokiketu chito nekabot tengek inendet. Chito nekiib lelutiot ko inendet nekiibu tengek. Kong'et Jeiso koib kebeberta nebo kiptengekyot nekaibu arwetab kechir akoek inendet arwetab kechir nemondoe kurgoticho akoi ole tilil lekimokotieche chi ipkoek tisik. Ko kiib Jeiso korong netai tengektab kiptengekinik. Yakolach inendet koek inendet nekweriei. Kwa nguno kosir kebeberta netai nebo kebeberta netai nebo ole tilil. Igere ile kimi tisik akichek chekicham koyae boisiet eng yu. Ko tisichoto akichek kocham koyae boisiet konyil somok, karon ak koskoleny. Ko kingwo Jeiso kobutotonoto akwo ole tilil lemachute chi. Ko nguno kiib Jeiso koek kiptengekyot arwetab kechir nebo Jehova koek tisindet inendet akoek inendet sererunindet. Ako nebo let kokesu kele kakotar tugul kemut akoi kimurtoiyot. Ko nga boisiet nekikimutyi Jeiso kapkirwok ko kisuldoe maunotet nekikakimwa ak boisiet nekicham koyoe eng hekalut. Kele makotile ki hekaluni, kakonyo Jeiso ne tisindet nebo koikeny. Kakoek inendet neibe tengektab kiptengekinik tugul. Koboru nguno makobo komonut hekaluni nekocham kikoitoe kurusik kou kila amu kakonyo ine arwetab kechir nebo Jehova. Kongoi. Eng kebeberta nebo Jumambili kong'olole kit nekikiyai nemakiutye. Ngisoman kong'ete eng kitabutab Marko 14 kong'ololi eng yoto kole ngotit agenge kingobata betusiek oeng kobit igortab Paska nebo makatinik chemakinde berberet. Ako kicheng'e tisik cheechen ak sirik ole imukoktoi kenam inendet eng ng'olset. Kiakoimgei kole angot kenam eng betusiekab Paska kong'ete kipyang'in neo amu chang biik cheiyoni. Korwoi kocheng oret nekibore chichi kole ngotakiken kenai kele tamanab kobit boroindo nekararan kename chichi. Kwang'utiet ne inegei ko ngocheng'e chu kokakochut setani muguleldab Judas Iscariot.
komajagine kongwekta Jeiso tamana punyon ni rabinik yuto angap kolen kawojirit kalia man gweritab Jehova sikobit kopargei Romanichu ngawekta sikenam mara moja kongem nam mara moja kolal mat golie emet sikepar bichuto akotaune utoluget sikotil shortcut mara moja ketau serikalit angawek tamamo jiji koek slow amaja haraka yani nagilen precipitate an issue yani akwerchi kotiolma bas mara kocham kokongei kotech kosom malaikaisiek ketoren mara moja akipindua serikalit rani ra kakolach sikiriet kotakeribe ne age makaborok kalem kakolach sikiriet ako kabun kurgetab kongasis kwat kinye konyokuyo kikimwoe kounoto bas amache atuy marieng'et sikoyek kwak bas ketau bounatet kokanamgei kakochut setani komosi kochut setani tisik ak presaik lakini ing kwenutab atindonik chuto tuwai konde Jeiso kobokoriot nekimwaita akinyokoil mwaita nekikikwong'e amu mami mwaita age nekinamegei ak mwatak eng oliet kimusiara chebo chito noe kasi kenyit agenge yani ngab inyoru chito nename rabinik ngesiat eng yu akoi ngele siling 150,000 dolainik imagine kokeshi mwaita agenge kityo musiara chekuk tugul pasta anan ko eva anan ko ng'o musiara tugul chebo kenying'ung akitebi kunot kokwong'e lamaliet kole kalya kiser rabinichu kotakiboisie kokotawendi bounatetab Jehova olelo koleji Jeiso moim kobokoriyondoni amu kakoil bortanyu koilchi tubisiet nebo konoret nebo bortanyi kotomo kochut kabwatutikab alamaliet kora kole ipkomee kakomwochi kole kinyolili akenam akipkirwokyi tatya kebar aketup lakini aknyalach sikiriet keutiecho tugul cho amu kakolong juu meche kotoi serikalit mara moja cabinet lakini kakokuyo kwonyi chomyet nebo kit nekiyochi Jehova kikora nekakwong eng yu ko eng Mariko komamwa kainetab kwonyi kole kwony lakini eng yu kokakemwa kainetab Juda ak tisik kakuyenyi ko mi biik chetinye chomyetab Jehova akobwonchi Jeiso che biik chemengen chi biik chebunot biik chekimakorikyin akot kaptisisionoto ako kakonyo Jehova kochorgei eng kipsengwet nyokomong'une kurgetab kongasis akotach biik cheiming'inegei tos eng mugulelwekcho ko kikeutie kaming'inetab gei tatya kelasegei bounatet nekitinye kelasegei boisionik chekitinye amu ya pasta ak boiyotab kanisa ak kandoindetab chepyosok akesas lagok chemengechen ako choto chekeming'ingei akokon tuguk tugul eng mugulelwekwak keboisiechine Jehova kounoto kit nekameche amwa kole Jeiso makiutie kit nekait kwonyi yole kiamdoti logoiwek chemyachen koboru chomyet nekatiny logoiwek chemyachen ak nyoetab kat chito ko netai nekashokok ng'uny ko Simeon ako eng atindiot ko Simeon initok nekireto lakwani kot kotun amu ki agenge eng sirichu ko kicham ko kimokorio Lazaro ko kimuti lakwani ipkinet kotun kotokoneti lakwani koneti kakoimen koneti kolion kotun kong'emang'em lakwani jiji akolechi ngolen kot kenai keborit meyoni chi ng'alechu komwei lakwani ipkomeng'ot koek chepkukonyo ing olimbo Magdala amu kimween ko kionyo korirni konyochi kat Jeiso kolen chun ango kitengekyo chepyosoni kalionotin lakini kongen Jeiso kole chito nekiyokto lakwani kot kotun koigeni ko Simeon ini kokerkong Jeiso eng sainato koil muguleldo kokanai kole kingen ng'alechu tos imukoksei kingen kit nekakitup lakini kanyo kosik chito nekakinyochi kat chechang kosir inyendet neka itinye tengekto lakini nyebiker chito age nekayochi Jeiso ikas kong'wanit
ako kaingenchigei tingkito neunye eng muguleldongung. Tos mi chi netesyi ng'olyo age tugul eng yotok kotomo atach kanetindet age nerubei? Bas amache atach kanetindet nebo Jumatatu. Kongoi Pastor. Kongoi kanetisyo na kaitou. Let nebo Jeiso ko ye kaimwa ko kait Jeiso betutab meset Pasaka. Pasaka eng atindiot nebo lagokab Israel ko ki betut nebo kamanut nekibwone lagokab Israel kong'ete tokwek, kokwotinwek, nganasok, kebeberwek tugul ak kebwone tugul Jerusalemit kai. Kokangeker ngiker eng pichait na ko ngobwone bichu kong'ete kebeberwek tugul konyonei korok netai ko Pasaka nekikoboisie amu ki betutab 14-15 ak 4 kasi. Ko amu betunotok kibo 4 kasi ko kikichobegei keam Pasaka. Ole kicham keamdoi Pasaka eng lagokab Israel ko kisubigei ak atindiot nemitei kitabutab Komong'u 24. Ngiwe 24 kong'olole atindiot nebo lagokab Israel. Akinye nekicham keame makatinik chemakinde mermerek. Makatiat makinde mermerek ko kergei makatiat nekiame nemakinde baking powder. Amu notok netoreti koisto korot nekikure yeast cheoe makatiat komindililit. Ko ngiweke atindiot nekibo lagokab Israel kikere kele kichobegei komie lagokab Israel sikobit koit betut nebo igorta nekibo makatiat nemakinde mermerek. Kichang igorwek ako agenge nekibo igorwek chemi barak ako chetororen mising chebo kalosunet abo kamung'et konep Pasaka ni. Ko eng betutab arawetab nekikure Abib eng kalenda nebo lagokab Israel ko ki betut nekibo kamanut nekimanyolu kikere biik boisionik tugul ako betunotok nebo kamanut. Ko kakekasanu ako kenetkei eng lesson tugul akobo banda newendi Kristo. Katorchigei Jeiso nguno korekto keba nguno amu ole kamang'une kong'asis akoendi cherongo kou ya kakesoman eng kai kangomang'une kong'asis eng yun sinyokomandae hekalut ko kebor Kristo eng mesetab Kiptaiyat likikiibundoi korosiot akinye. Makatiat nekikiame ko kimitei kebeberta netai nebo ole tilil ko kitindoi makatinik 12. Ne kwenutab makatinik chotok 12 ko kiboru bororietab lagokab Israel. Ngiker nguno eng kalut eng yo eng ko kimitei taishek korono meset nekitindoi makatinik 12. Ne makatinik chotok kocham kewale eng betutab Sabato kololong'en keisto chumbo wikit. Ko ki biik chekiame makatinik chotok chekang'et eng kalut ko kiame tisit. Koek Jeiso inendet arwetab kejir nakimwa eng kitabutab Johana 1:29. Oker arwetab kejir neibe tengekwoikab ng'ony. Komang'une Jeiso kong'asis kou ye kikiketu arwetab kejir kiptengekiot. Kolach inendet. Ko ngebendi mesetab Kiptaiyat kole Jeiso obwoti komie keng'olole eng lesson ninyo. Ak akinye kemwoe kele kingeng'olole ko kimwa kole oba akocheng akolechi anum obwoti chicho kilechi ibilechi anum tebe nyone Kiptaiyat neng'ung. Kolany sikiriet Jeiso keba Jerusalem ketienso Hosana. Ngotokoendi atindiot eng yu komeche kobor Jeiso indet nebo sobondonyi ko Kiptaiyatab sorunindet nyo ak arwetab kejir. Ko tuguk chekicham koneti tisik akinye ko kikoutye baornatet nekibo betusiek kiche chekibo lagokab Israel komondoi eng emetab Misri. Amune sikomanda eng emetab Misri ko nyalilda. Kele Musa kale Jehova ameche lagokchuk, ameche biikchuk komanda. Kolech kot age tugul eng betutab 14 college oeny arwetab kejir akonam korotik onde tuguk chebo kurgotikwok. Nyone malaikayat netindoi rotwetab chok akotach age tugul nebo kapchi
nemite kaatak ako makinde korotik cheboru kole kakesor chi amu mami nyoetab kat nebo tengek ngo makitarta korotik. Konyo pasakaini koborchi Jeiso icheket kolech divaik chekiyenyu ko divaichu ko kikichobe sabibuk ako kikiriche sabibuk eng betunotok nebo lagat. Ko ngiye iye korotikab Kristo chekiche chekikakinde tukotuk chebo kurgotikwak. Nyone malaikayat netindoi rotwetab chok ako marire muren anan ko lakwa anan ko boyo anan ko kwony. Chi age tugul nemamite korotik tukotukab kurgotikwak komee taita. Ko nematiman ko kikakoba ko ako ker kurgotik kelech uame sokek chengwonen akoteshi makatiandani nemakinde mermerek. Ne makatiandani ko bortab Kristo Jesu. Sokechu ame ko ngwoninwek kwak chekyonyoru eng Misri ak nyalilwogik ak tiemutik chekyonyoru. Ko kingemwoi lagokab Israel kelech kemboi kwen kokurse Jehova akolechi lagokab Israel komande eng eutab Musa. Ko iman eng lagokab Israel ko kimanda aketoi banda keba ketiach keba ketokchigei ile kikale Jehova obendi. Eng kosyongu Misrik Farao ko kakome werini akakobek chechang koteyo Misri tugul. No ikose eng sirutikab Jehova kele kikas rirek chebo Rael, lagokab Rael korirei. Ko kingong'olole Jehova ko kimeche kotuiyo eng mesetab Kiptayat atindiot nebo banda komang'u lagokab Israel eng emetab Misri akait sanyun komanda Jeiso eng meet nekanekitit nemite tai. Sikobit koborchi kole kakoek inendet arwetab kejir nebo Jehova nekikinde tukatukek chebo kurgotikwak ko eng korotikchik chenene matya komite tayu koboru eng yu anyun kole mesetab Kiptayat koboru Kristo Jesu ko weritab Jehova, arwetab kejir nebo Jehova. Ne eng bortonyi kokoitoi simakenyei kejirek ak ng'ororek kokeny. Amu kikakonyi korotik ak kikakonyi banyek chekikibele ak nyamdutik koek Jeiso inendet. Sokoyam tuguk chekicham koe bichu ak keker eng kayanet Jeiso ko arwetab kejir nebo Jehova nekakon katiaknatet. Ko kinyokoisto Jeiso nguno tuguchotok ko eng mesetab Kiptayat kokebor atindiot nekikimwa eng kitabutab Sakaria 13 koitetab 7 nekamwa Jehova kole kikimautin eng tai kele ite betut eng mesetab Kiptayat koistogei akwet. Akwoni ko alamalaik chik 12. Konam anyun tamirmiritab oindet akotyem icheket sikotumtum mugulelwekwak. Kobit agenge eng ichek Judas nekaesho Jeiso. Kobit Petro nekaesho Jeiso konyil 3. Akobit anyun ngwektaet nekangwekta Judas Kristo Jeiso Kiptayatab Kiptainik. Ikere tuguchu tugul ko kikakitet ak kikimwa eng mesetab Kiptayat ko kiyaak tuguchotok. Ko eng korogenet kome makatiat ala malaichu eng mugulelwekwak kotesetai Jeiso koborchin kimnatet akoborchin ng'alalet. Amu katebe kolech akwek tugul yomiu oite kasarta koyeste. Ko kingakotoi kouni kelyek kotoi konam akile kenam taguloit akorate suet chu. Olen kotaune Petro kole Petro achicha memwoksen kane kolech kotomaun kelyekuk kometindoi tilyandi akobo ane. Ngolale Petro kiten kole yek Petro mako kelyek ichegei taune metit. Yani kaker kabisa kole kakokararanit yani mekuitos ngalechu kamwochi Jeiso. Kole chacha taune metit. Kole Jeiso nakakoungei kong'ete metit akoi kelyek komakonyolu. Nikimeche koborchi Jeiso kole kaborwo kaborunet kaming'inetabkei amu kikakoit kong'uskei alamalaichu len ng'o neindochi. Ingele kabwatet nekaine le meche koek ng'o serikalit kinome Jeiso koek laitoriat ko maane namite yo
kumanen yo le Judas anena na murabishek a minister tab chepkondok kole Petro ingen alane tos ayo vice president sanam GMT Kiptayat yakawa safari olino anende na namu yani kiporchingei tugul mikuitos kongomi mesetab Kiptayat kotau kosungushankei bichu kongeame makatiandani komekuitos kotese Jeiso komwochi kole koun keli koundi Petro kolache taune mit nekimeche kingomwoe Petro amu kinendet neking'ololi sait age tugul kimeche kotyakak mugulelwekwak ko kamwoiwech ng'alitisyoni kole kimeche kotes kokimit Jeiso alamalaichu eng meset singwame makatiandani kokere Kristo Jeiso ko weritab Jehova nesarunishe kongoe divaichu kokere Kristo Jeiso korotikchi chekitortoi konekit sikobit konyor nyoetab kat nebo tengekwokikyok. Kateb tebutiet eng yo kole ne kit nekemuchi kenetkei akobo koimsetab Kristo Jeiso kele isuldoi ng'alek chekikamwa Jehova akobo sarunetab biik eng ng'onyuni. Ongawa kebeberta nebo koaeng kasi sikot komi chi netesi ketes tugul kibagenge. Koaeng kasi komwoe akobo Getsemane. Getsemane ko kabungut. Eng kenyitab 70 ikikebokyi Romanik kondochin Titus. Ako maluch kebut eng kanasetab Jerusalem nekokikose eng wikit konye. Kokile kikitil ketik. Kikitil ketik kabisa chekimitei eng kanasok chekinekit Jerusalem. Eng luget nekikabit. Ingelele ngobwone boriet biik kechobe oret nekibune. Kokile kakingonyone Titus ak paunotet ak askarikyik kale kikitil ketik komakomi ketit nekimite nekit Jerusalem. Kokikaketil ketik komakingen amune kokikimeto ketik chebo kabungutab Getsemane. Makale mairo kabisa kile kalya ketik chokimeto. Akile kingetil ketik chun tugul yun konget chebo Getsemane yeke. Kole kiwo Jeiso Getsemane eng kitabutab Marko 14:32 ak 42. Ipkoek kebeberta nesoe Jeiso nebo let. Kongosoe Jeiso nebo let komeche keng'wekta. Ako nekng'wektoi kong'wektoi chorwenyi ne Judas. Ako esho Petro kot kong'urut kipsoiwet. Getsemane ko kemboi. Kikekwer ketik kumul emenin tugul eng luget nekibo ng'emetab Jerusalem. Ako ng'etchu ko Jeiso eng yotok. Akile koendi nguno Jerusalem eng Getsemane ko kimotokongen chi kole mi ki neu mbaret amu makiketil ketik komakomi ole keung'egei. Ingiker kong'ete kong'asis akoi cherongo ikere ichi tugul lekaung'egei. Lakini kingwo Jeiso yun akile kipkoek yoto ole kiung'egei Kristo Jeiso eng sautikchi kokoitogei alamalaik ipkocheng inendet. Kongokoitogei alamalaik ipkocheng inendet ko eng kasarta age tugul eng yu kokale kitobeni tulwetab emitik. Kongomi Getsemane kale ko Getsemane ko kinekit ko atebwo kitikin kole. Kongiker tulondok chebo kimasin ikere tulwetab emitik. Yutok komeche kong'alale Jeiso kong'wanit koit let nebo tuguk tugul amu Getsemane eng yu kole king'alal Jeiso akosa. Eng saetab Kristo Jeiso kokasa akobo chukorok chemeche kopcheigei nguno alamalaichu akomeche koyesta. Amu nguno nemanekit eng yu kong'wektoi Jeiso Judas ak ipkomut askarik ab Romanik ak nyokotoroch inendet amu kakile kimakokerei chun ngetebe kele oborwech Jeiso tos kergei ak ng'o. Kongobwone askarik ako kikimut askarik chemengen tomo kokere Jeiso kole kiune lakini kikokas akobo inendet. Kongobwone kobwone ak neregek. Komakinam Judas nekakonyor boisiekab kanisa ak kandoikab Yahudi. Kekochi siling 30 nekirabiyetab betunoto. Ak kelechi ara makikoni melekto. Chito nekakeal kekochi melekto ko nematiny
konyolu iyai kito nekemeche iyai. Ko ing muguleldanyi nebo Judas ko kinyone kabisa ing nyikanatet. Kakile kobwa kasakarit tam kole ngoker Jesu ing Getsemane kai kosoi, kale kobit lilindo nikikalil konyekchi nebo Kristo. Tap kole ngotoben komatakenai Jesu kele ngo. Kole Judas nematiny ongen amu kocham komi kibagenge. Ib kotoroch. Kotab kotoroch Jesu kole Jesu melen torogani ko nebo chomnyet. Torogani ko nebo ngwektaet. Kolejin kit nekemeche iyai ichokchi ing nguno. Ko nematiny nguno kakoit Judas ing kekut nebo tilyanditab kipsengwet ak tilyanditab meet nebo koikeny. Ko kingole chokchi komatakorire Judas chokchinenyi. Konam nguno Judas kole akongwekta kename Jesu saiyo akengirtit ing Getsemane. Kekerere ngoroik kokere chun. Kikerere koyesta alamalaik chekikamwochi Jesu. Kongakoyesta alamalaik bas kole chitugul ngocheng chitugul bandanyi. Kochenge chitugul koindi sondit nyi ipkounjigei. Amu kakoit kasarta is nekakongwanit nengo. Ngole ngotokoker chitugul kole haja ngocheng chi namna. Ngocheng lewindi chi kengirtit Jesu. Koloboti Judas ak chepkundo chekachi. Kondi kotuye boisiek. Koker konye kabwatutik chi kole kakangwekte korotik chemotindoi lelut. Konam chepkundo chekachik komach kowekchi boisiek. Kole boisiek makebote cho. Kowirta chepkundo kole rar. Konamgei kabwatutikab Judas nguno kotaingenkei. Makomeche chekakekochi rabisiek. Makoyoni kole Judas arata kone. Kole setani mitei tuguk aengu. Ker imeitoi stylet ngor. Mechi ime igetigei anan mechi ime itonui. Makingen lekinyorchi kambet. Akole setani lapat ako kimi ket nakile kimi ketit ing Getsemanet kai. Ko ketoto nekicham komi yo ko kiketit nekiyo nekikonget nekikakrib kele makitile. Ko ketoto kale kwa Judas ak kobar. Akoketkei murenet kai. Akole iye kikoyam. Inge setani yameche kwaun komutin akoi public lemi biik tugul sikokerin tugul. Ele nanom nekocham kwae koni kokakondein tait kabisa sikonaak. Ko kartat setani ing yundo. Kome Judas akile kitebi Judas ngisoman kanetisiet. Kale kitebi Judas matupchi ako mang'eti kambet. Akoi tun konun borto nyokwam kimaketok. Kong'et borto nekasongini kong'ete metit komakomi banyek. Ale kiyesho biik kotokobun oranato. Ake panam chepkondok boisiek chekaib keale mbaret nebo gredisiek nekindoi gredisiek akoi ra. Kamwaiwech ing let ing yu komwaiwech kole ng'wanindab Kristo Jesu ko kinyalil amu achek sikobit kenyoru nyoetab kat nebo tengekwokikyok ak kenyoru kamang'unet. Bandab Kristo ko kikibauriat. Meenyi nekikime Kristo ko kikakisir. Kisuldae sirutik. Maikuiyo alamalaik. Maikuiyo boisiek chekiyobo Yahudik. Maikuiyo kandoik chebo kaniset. Kounotok koborwech kole Jehova kobo iman. Mametoi Jehova biikchik. Saetab Jesu ko kisoiwech achek chekisoptosi eng rani akoone kamang'unet. Komi chi netese ng'olyo ko boroindo ni sikobit ketach chito nerubei. Ameche ates kiy kitikin eng yo akobo saetab Jesu nekiwo. Amu kingofeseni Jesu kongen kito ng'wonindo nekinyone. Kokinyo chitondit eng Kristo. Kokikas ng'wonindo akot ak inendet. Kokiro the need kosa. Kikas eng yo kele kiimut choronokchik chiki close missing. Koba isipkosa tugul. Konetech ne eng yutok. Inetech akobo chitondit nekimi eng Kristo. Kele kikas ng'wonindo akot akine akomech kosa. Kokochi maket kwandanyi asikobit kwai makenyi. Akekere eng yotok kora kele kesarendan. Kimeche kokochi kwandanyi
kwai makenyi. Kit age nekimi yu kekere kora eng choronok chekikemut Kristo ko kimaimuch komuita akosochi inendet. Kiruiyo icheket koboru nyalulnatet nekitinye akot akichek. Ak kit agenge nekabarwech eng yoto kora ko persistence in prayer, eng saet. Iboru kole kisoe iborwech nito kele ngotko kisoe Kristo ak kiweritab Jehova ko eng acheket ko ki biik ak ketinye nyalulet kora ko makat kesa ak kekur Jehova eng wakatit age tugul nekonech kimnatet. Kongoi mising. Kongoi mising, kongoi. Iman ko kakomwoiwech komie kole saetab Kristo kokisa eng ng'wonindo akosom kwanda kole Jehova kot komwoksei ngosirto kikombani. Anga kikombet nebo meet nebo oeng ko kikombet nebo koikeny nekirire Jeiso akobo inendet simabet kaamisetab Jehova. Nekakomwoiwech pastor kole weri kikikur atkinye ako werit nenyone kosoru ng'weny akoik inendet neituitos kipsengwet ak ng'weny. Ko kikombana ko meet nebo koikeny. Kokinyokome Jeiso sikobit kotiachech. Mami chi nekikome meet nebo koikeny ipkoik Kristo. Achek chekibeku kekure ruondo. Meet nebeku biik betusiechu ko ruondo. Ko Jeiso kokinyokwalech kenyoru sobon nebo koikeny amu inendet ko sobondonyo. Kokinyokolach itondinyo sikobit kokes boisiet nekikayai Jehova ak kwamis akobo werit kinye nekikole akokokwoten ndaret anan kekwer metit. Kinyokokwer Kristo Setani metit eng murtoiyot amu kawo banda nguno eng Getsemane. Amu ngotar Getsemane nguno kakole Jeiso kakosom kale kimong kaotik eng matokoi kaotik ichegei komong korotik amu kakong'et chito. Ko kikakomong koborgei kabisa eng itondab Kristo. Ngolen kotoker alamalaik kole po ango chichi kokibwoti koek laitoriat eng kakoik korot age kokeny. Koyesta chitugul kole bas ngoyame yoto. Inge chito cham imong'u sikobet kamang'unet ingele kotisuboti auyo. Ngosopchi nenyi. Olen kotokobwat tuguk chekikometo boisionik chekikwai kole arai ataunon. Akile kiwo chitugul tumdonyi. Korok asikarik chemi komeche sikenyorwok sikebara. Kole chitugul ngacheng sundit nawendi. Ipkounkei chitugul mongen ale kitokonyor banda kebendi. Ngot koret korok nekibo gai kotingen. Ak kiotebi ak kiptayat kenyisiek 3. Obwat ngingwanit eng icheket. Kole Jeiso kametoiwo akaborwo ak kianetak tuguk tugul. Jehova toretichu amu mengen tuguk cheyoe. Kongoi. Ata chito nerubei. Kongoi mising. Amache amwa eng Jumatatu eng igorta nebo let na keborwech Jeiso akobo kaming'inetabgei. Amu eng achek nguno ko inget ile kimuchi ile mamuchi ayani amu kiait barakyat tugul. Ko kibor Jeiso kole iming neo ko neiming'initegei neochin biik. Inget achek kele cheplakwet yani ko biik chemio. Kamwa aboisie cheplakwet lakini ngot ngemete kemi ak biik ietigei. Akot ngiuni kelyekab kemete mesa keame mesa igere ile mameche ko iun netindoi kifumbit anan meche okweigei. Ko ing yu kakikonech kiming'initkei. Kiborwech Jeiso kole kinyokoming'initkei, kikoitokei, mami kiy neking'et asikobit kenyoru sobondab kaikai. Kangiker ing yo katemwa pastor akobo tulwoni kamite king'et ketik. Ko yutok Getsemane ko kale yani ole eng kutitab bichoto ko kechil oil pressed kechobe mwaita. Ko nyu ko mwaita igere ile kikichil Jeiso asikoyan, kiyan kechil akobo ane. Kiyan kome akobo ane akinye. Kiyan ng'oliotab kwandanyi, magetab kwandanyi. Ne akot ye kakong'wanit kolechi aba ndaimukakse tean kosirto ng'oliondoni lakini ang kora ngwang mageng'ung.
kokisirto maketab Jehova ne notok amu kikakotil maket Jeiso kole awendi ame, kimakotinye akot ndakikong'wanit kouyo kikere kole kakemeto makot kwanda makomi chi, malaikaishek tugul chekicham kobwone kong'ololchin makomi, kokiker Jeiso kole acha tugul awendi. Tos iyat muguleldang'ung iyotyi Jeiso? Abwoti ale asikobit mwaita nekikitil konoto si kenyoru kamang'unet ak kenyoru torornatet nekinyokochobwech Jeiso. Amu kikere eng yu ile kinyekenyoru mwaita, kikinyoru en kerichek cheinyoe tengekto nekimakomuchi kenyor sakitya age tugul neinyoe. Lakini Jeiso, korotikab Jeiso ichegei chekikinyorchi sakityan neimuchi koundo tengekto. Ko kosomok kasi kekere eng yu yani nelen kemeto tugul ak kemwee Jeiso. Kekere kitabutab Mariko 14 koitet kitoune 42 akoi 52. Amache asoman eng yu kitikin asikobit keng'alale kibagenge. Mariko 14 koitet 42 koitet 42 akoi 52. Komwoe kolen eng yu ong'etye kebe okero kakorik inendet neng'wektoi. Makakirui kong'et ako ngunoto kotakong'ololi konyo Judas ak agenge eng 12 koboto tuyet chetinye rotokab chok ak siarisiek kobunu ole mi tisik cheechen ak sirik ak boisiek. Ak koarorchi wektoindet ichek kolechi inendet nang'ututi ko inendet noto onam akomut ak oribote. Ak kingoit kwo eng sait notok ole mi inendet akole Rabai akong'utut akinyonji kiyokoito bichotok eunekwak akonam inendet akong'us rotwenyi bo Job age eng chekitonondos eng yekinekit akoeb ititab otwogindetab tisindet neo. Akiwolchi Jeiso kolenji komong'u ak rotonikab Job ak siarisiek kouye osetyini rebindet sionama kiami koboto betusiek tugul eng hekalut anetisiei akimaonama ako kayaak ni sikobit kosulda sirutik. Ak kibakakta ichek tugul inendet akomwei. Akiisub inendet mureno age nekiilochi anget inegei nebo katanit akonam bichoto inendet ak kimeto ngorionotok bo katanit akomwei akingor. Ko kakinyoru eng yu abwoti ale eng meting'ung ikere imuchi iker pichait kole kaak eng yu. Kakitoune kalechi Jeiso ong'etye kebe kakoit sait amach koit nenyokomwektoi. Ikere abwoti ale ibukoni konyek alake yani tomo konai amu kikakonai kimakomi ruon no kilen yani ikasu koech imuktoitoi ano iru akuro nekait kokirutos kolecho ong'etye. Ang yekait kolechi Judas nyebo aborwok amu kakemwa eng yu kele kimakongen askarik chekabwone. Kakoib anyun kakobok akenyekecheng'e Jeiso. Kicheng'e Jeiso sikemut ako kakelipan chepkondok chito kakotilak beku komeche shetani
kokochi Jeiso kong'wanit. Ako ng'wan mising eng chito nekang'wekten akotilye toko. Mabunu sang. Nebo sang ilen iye chorino anan kolyon ikerchini kolo lakini kanyo yu kobunu ko. Ko kakemwa eng yo ole kakikoito makatiat ako kobun yoto konyo shetani kochut oritab Judas. Ko ngap kekeregei kebwoti kelen kakochut oindet ikere ile na kikong'etin kikonam moet iweni akolyon. Makikere kele shetani kochute nematinye ng'olyo nekimiten yu kibagenge, kiamishei kibagenge ako koek inendet nekang'wekten, nekakay tuguk cheng'wonen. Ako inye nekicham Jeiso, ko inyendet necheng'in shetani asikong'wanit. Ko kabarunet nekiborwech Jeiso eng yu ko kimuita tugul ako kiker kwandanyi ko kinyokong'utut komwekta, yani kanyokoberberis singetepche kelen kanyokocham. Ikere kaboisie tuguk chekilen eng Kingeresa conniving, tuguk chengikere ile yani kanyokocham ako eng let yu kokamache tos kiyae eunek cheu chotok. Ko kikinam Jeiso akanyun kanyekemut. Ko kakomwa pasta kole kiyatak, nekere ule kiyatak kipsengwet asikobit koker bichu Jeiso, koker lilindanyin nekere uo kisirto ko kiking'any anget kole wah, kotok kele weritab Jehova akomweiso. Ko yemweiso kobit akine kijanayandane kakile kakitinye anget nekikataege kityo kole. Ang yekakobit ng'alek kakinam akine eng yu keng'us kong'etyo ngoroik komate kole ngoriet kanyunet ang'etin aumege achacha kolapat kora. Kolya inget ile makikere biik chekakobit koyaige kuye kikisiche, kai ka lakwet nekitikin kekere lakini ko chito neo koibu neo. Ngete biik akorwai nekata ako kakolit kobit lilindo kakenai kele weritab Jeiso. Nekata kirwochin kerwai kimastanin, shetani nekarwai kimasin koi Jeiso kokinyo amu chomyet nekiting'inen inye ak ane. Kinyo Jeiso nyokomuitae tuguchoto tugul. Tos kirwae kemetoi kiy age tugul akemwe Jeiso anan kimetoi kiy age tugul akemwechi Jeiso. Ameche akochi mwalimuinik alak kotokoteshi anan ko sikobit konyo mwalimu nerube. Kit nekamache ates koin kakoimgei alamaliet amu eng kabwatutik kwak ko maikuiyo kigen nekikakile nyone nyalili akoi kikertat sikobargei ak shetani murtoiyo. Ako kimitei maunatet age nekikilige nito nebo inendet nenyone kwarwetab kejir akonyo ko tisindet ak yakotar boisionik akomol kakokeskei koek laitoriat. Ko amu maikuiyo ichek kole kaat kitoune korok kwarwetab kejir ako tisindet tatya kome koyapta pesendo kowek Adam konyaas ko tisindet ko laitoriat. Konam ine metit nekibo laitoriat kityo amu kimarandusiek aeng chekibwone. Nebo inendet ni ko laitoriat sikotiany nekure kaprun ak ninyone nyokomee korok komaituiyo koek kit agenge. Konam kabwatutik kwak. Ko amu kimi kabwatutik kwak laitornatet koborye ng'echerok. Ngolen Jeiso boame kolen lenen kele akot Judas ko kimuchi ot eng kabwatutik kole angakowekta mama akakokakekeny akoi angakeng'etye kai angakole ocheng'wa sikiriet kosuldae maunatet notok ko mabor kityo ngon ko following day betut nerube
komakiba kityo swearing in yani koburu kwak sikeyai kityo keaibishan komakona ng'echerok makitestai angakiwek let kokeny ako kokiibu sikiriet konye ng'eneit keba in swearing in ko delay ko nguno amwaitoi sikoye marieng'et kong'yanye kenam bas kometun ilet kong'ya koryele emet akoichorgei malaikaisiekab Jehova komaborok ko ngabwatutik kyik komakere Judas koya kere kole katoret aiku catalyst sikobek ng'alechu haraka lakini ngabwatutik kyik kolen kanyoru chepkondet kai kora atekona ng'echeret nebo treasury so tos imukoksei kemi kanisa ko ngabwatutik kyok ko kakelwech amu nguno ngaweke let kitigin ko kalech ala maliet Jeiso ikere ole kitekta en Jerusalem ini amu kikakon rabinik ng'isiat Herod chekikitekse kabisa uyan ngap kele kanyo president nyokotoret in teksetab kanisa kele to kokichanga rabinik kabisa kongu kokitechas kaniset netom koteche chi ko sahi yo ikose kabisa ile ndio kitinye kanisa mi kanisa age nekergei ak no kikitech nenyo kabisa kikwong'e kole Jeiso okase tun mang'etu koita age barakutab koita age kile koninen yu tos kikibwa kanisa amu nguno kanisa nenyo ketinye sipitalishek ng'isiat ketinye sukulishek ng'isiat chekindoi eng ng'ony kitinye masipitalishek ichegei ak universities kitinye tuguk tugul chekikwong'e akot ng'ony ko tos kibote chekilasegei kele so kisheke kuche tai kenyoru university barato kotomo keyat age tugul ak chekikoite nursing kotomo kwa jun alake ak nyemutai kawalak kokwal jokinik ako kakeyestae nguno as chichi kimete chu tugul chu lakini mwisho kokakoi puo koroi kokeny kikisubu kelakte tuguk tugul atya koserabuton taikab mwisho milenen abusati kikemete tuguk tugul pasikoek nebolin tainen guys yani ko oret kityo kot kobek serikali yakabibun GPS atya kolejin ndio baraib baraib takomi timdo kwen ako kakobek petrit eng simet yani ikose neneke alak chengwonen ko nikere kiyesta biik tugul ngirongdai yo koleji Petro ngebe samakinik kikoek tabu kototaking'enso kotorokiminetishiek kinenyi asara kenyisiek chuticho kokameche ateb ale akot ingachek tos ite betut netun ing'wektoi chito ile ngasarune kotokotamanyoru sit sekelishek sosom situn moek asara ikwerchi kunoto ko tebutiet yunoto nekameche ketebe kele tos kikiyan Jeiso eng betusiekab talbis ngot kowek kele kakeker kanisa rani kuye kekerat eng betusiek alak eng olimbo Congo Uganda ola tugul ko tos tun kitonondosi kokakoyesta biik alake anan irilet ile ikona hasara bichuchu kakoite rabiin chechu chebo saka ak sataka amache kiwekwa ngotoretech Jehova sikenai yoto atya kisub eng tamirmiriet nebo imanit mi kito nekitindoi alamalaichu koboto Kristo kikakoek set no len kakochobo kabisa kele nenyo serikali kergei ak siasa ya ingen siasa ko siasa kepongoni kabisa akenai kele kibortono ano ni meche nekamong nekelyojini kechenge kor kabisa kot ketar noto kechenge nekikure popular opinion komtoi kolen biik mwae ne ground mwae ne biik chemi ng'ony chulin ko eng yu akile eng ng'alaletab Kristo ko kikilen kimeche kebargei ak bunik ne Roman ak kakenyoru chito meche kende ng'echeret ingen ile bichoilen meche kondechi ng'echeret chito kotindoi kanet akobo chichotok eng ng'echeranatak amu meche faida ne mutai konyoru kokakotebe ng'echeret eng kalamalaik eng yu eng mugulelwekwak tugul kergei kora abwoti ale ngot eng kanisa kotab ketindoi lewenisiet kotab kopcheigei kaniset akole kindoi anom koek president kindoi anom koek director akebargei kabisa kepchei
kunditab Christianic. Noton kesome kele kabisa oye mat konyo Jeiso en betusiekab lewenisiet amu kabwatutikab biik kotainganigei kabisa nemakararan. Koroni kakeit kasarta nekakong'wanit eng Jeiso. Kole alamal itokonamdogei ngot Petro. Akile kisis ne Johana koek chi nekikwolilen. Makong'e kole ara kawan. Kongete Petro bele kole kikoik chu konam betutab bandanyi. Chekisistos chekimatwek kokiba bandanywa eng Sisek. Popular opinion kocham kotindoi bichu kole ngorarat chitugul bandanyi. Ngetoi kebendi omurtoiyot ko kimi biik eng grupit nemakotukuchi. Kamwoiwech nito komie kole ingemi kanisa ak kayanenyo nekikeal logoiwek chemiach. Komo mitei kit nekekure popular kemi tugul komele kibendi ngundit agenge tugul. Itebesho itelelojigei inyegei ak Jehova neng'ung. Itebesho ile kiayan ng'o eng muguleldonyu. Yekakwere kwenutab kechirek ak koyesta kechirek koboru kele setani komeche kokwerkwen ak kekwere chito no kiyoni. Kongakekwer chito nekoyam kiyoni ko mugulelwekab biik chekoyam koyoni chichi koildos ak kometo kayanet. Tia biik chekikometo kanisa amu biik chekiyoni. Ngo ki pastayat anan ko ki boiyotab kanisa. Komutai komakomi ana kakolel konam setani notok ak kong'em. Imuchi kokochi tiemutiet nemutai kokwong'e biik kole anga ki boiyotab kanisa kocham kolabatate maat kemboi. Anga kitindoi busurek. Anga kaanum chepyosetab chepyosok cham kondochi chepyosok nga kitindoi kanam setani korot nekename ra anan koiname amut akonde menderet tai. Komutai koyesta biik chekoiyoni ingen ile yaoindet amu boisie biik chemite orit koya kamwa chi kole boisie setani angot ichek chemite ingekut kabisa cho mite kurget cho namu nguno meset cho namu buit chito naamdoi tiamdoi chekikenyoru kanisa chekiketebi mutai kayesta chichotok kole biik kito kaniset ne kokochi kaniset ewernatet akocho ibu koyesta keswek chukotabwone koni nepcheisoni amu maikuiyo chi angot koek icheket chekanyokwai maandamano kang'et boisiekab kanisa kocham koname dini koek icheket chekakenam kele Judas nam chepkondani chorwenyo akiborwech chichi kakoimenit ngot kabwatutik kwak akomakongen Jeiso kole setani yameche kokwerik kwerieki ngot koyesta biik cha kanisosiek chekikeker cha kanisosiek chekikeker kole biik kosirgei pasta ak boiyot age kosirgei chepyoset age ak chepyoset age kapchea kaniset kende kibulit kaniset. Setani koya nemeche kenai kele ngoyotok is konyekchok ak kekutuny kisoiwe Jeiso. Amu meche setani kong'em kaniset eng kebeberta ako inye anyun inye neiname ng'oliondonotok komi setani kobote sa sikobit mabit temisiet. Kongoi. Kongoi amu nai ile cheng'en shetani ako ngocheng'en komi kamang'unet. Abwoti ale kokisoman eng lesson kele ako ndeibune eun komite kiyoku malaikaisiek asikokon komite koboten ak tamirmiriet netilil neng'ololi mainye amu ketuiyo ak kipsengwet sikobit kimukte choto. Atoche Eva sikotestai anan koteshi akotestai. Kongoi. Kongoi ing kiboitinik ak kanetik chekakondoi itesetai kinetigei. Kakobek kenyisiek 3 kobendoti Jeiso ak alamalaik amaingen kole ng'o ni kora. Kiipkoik boisionik cheechen, kikonyois. Eunek chekikakoboisie konekisiketor kende pchumariat. Eunek chekikakoyai kwang'utik komeso kokas ng'wonindo. Kisa Jeiso kingomi ak alamalaik chekikakomut alamalaik cheki close. Ngitinye choronok komi choronok chemi katikati sikomi chemi periphery chemi taban olin. Lakini kiimut Jeiso 3 chekingowendi Gethsemane kokibwoti kole ipkokochin courage lakini kiruiyo.
So kwang'wan kasi atache akebe kwang'wan kasi tugul nemwoe kolen ing'o. Kakiro kele tom kokuyo chi kora Jeiso eng tuguk tugul chekikwai ako maingen kole ng'o. Nito ko tebutiet nekitebe tisindet neo Jeiso kolech ing'o ege. Ko kikomwa biik kemwaitae tugun cheyach kele boisie akot kimnotet nebo boisie ne konyoise kolen boisie chebo Jehova. Kakomwa ne kole weritab Jehova, lakini kemeche ketaingan ak kebor kele akot kimnotet netinye ko mabunu Jehova, mabunu kwandanyi. Ko kikere eng yutok ketesetai kale kibwa sirik, kakenam Jeiso as kakemut. Kobwa sirik ak kipsomaninik cheechen kabisa cheng'omen ak boisiek kiptakurinik nyokoteb ng'ony eng yu ketebse Jeiso. Kakotai alake komwa anyun kole kiyai ni, lakini tuguk tugul chekemwa komami kiy nekinam Jeiso. Ako ngeaccuseni Jeiso ko kisis ine mami kiy, matetean malo mae cho mwoe tugul cho. Anan kole anan koro nitok mwoe koaccuseni, lakini tuguk tugul chekikimwaitae Jeiso ko kisis Jeiso. Kotestai biik kemwa kole kamwa age kole kakile akot kile hekalut nikikakitech ko kikitech kenyisiek 46. Kole kikikas akot kile amuchi akot kakebut hekalut nyateche akot eng betusiek 3 amateche eut. Amu kingen kele kikakiteche koik chekiechen mising. Kingebe Jerusalem ko kipkero koik alak chekikakitech chekibo kwong'ut, koik chekiechen chekimokomuchi kikwong'e kele kikanapta ano chito kondoi koita age barakutab koita age, ako koik cheechen chetom kai kokere chi. So ko yutok kesomani kitabutab Marko. Sisomanchigei kitabutab Marko 14 kaitit 60 akoi 72. Kakeaccusen Jeiso as bichu tugul. Kimeche kele tamandab konam akot kitigin asikele anyun kilyochini anyun kakebwa mitikab tisik. Tisindet neo kosikeamuan kesini kelyochin. Lakini eng accusation tugul ko kisis Jeiso, mami kiy nekitwek. Ngisoman kurgatichoto komwoe akobo ketebse Jeiso eng taitab tisindet neo akoesio Petero Jeiso. Eng kurgatichoto tugul sisomanchigei. Kingetebe anyun Jeiso kosis mawol chotok tugul, akot kelechin kikas kele iteche hekalut kosis mawol ki Jeiso tuguchu tugul. Akoi as kong'et tisindet neo akotelel akolechi Jeiso, mewolu ki? Ne neborwonchinin bichu? Kakonerech as kole kalyon chito nengemwoe tuguk tugul matweku. Ako kisis Jeiso kora mawol ki. Ko kingosis Jeiso eng yotok kosuldae eng yotok maunotet nemi kitabutab Isaya. Ngesoman tugul kitabutab Isaya 53 kaitit 7 mwae notok kole kikinyalil ako kiming'ingei matwek. Kiyeigei inendet arwetab kechir nekikikwerie kwa ole kieng'e kou kechiriet nesisei eng taitab biik chetile kororikyik. Matwek. Kosulda eng yotok maunotet nebo Isaya nekimwa kole matwek. Kakomwa eng yutok as kole mewolu ki, kosis eng yotok. Kitebe kokeny tisindet kotebe kokeny eng yotok kokikyi kokeny as nguno kole tos I Kristo weritab neiberurot? Kotwek as Jeiso eng yotok amu kakoek imanda nitok. Chun tugul ko kikikikyin tuguk chekibo lembechek. Kowol Jeiso eng yotok ko kakemwachi kelechi tos I Jeiso weritab neiberurot? Ko kimwa ne Jeiso eng yotok ngesoman kaitit Marko 14 kaitit 62. Mwae yotok kole akile Jeiso inendet ak tun okere weritab chi kotepchei eng eutab tai nebo Kamuktaet konyone eng bolik chebo kipsengwet. Akikerer ngoroikyik tisindet neo kole takemokene baorinik alak. Kakokas ng'alek cheyachen chemwoe, obwoti ne? Akirwokyi tugul kole nyolchin meet. Aro
Eng tuguk chun tugul chekaketebe komawal kiy. Lakini kingoit yotok ketebe inendet kolech wei kaimwa aweritab inendet neibirurot. Kikas eng yotok kele kingokas anyun kingokas tisindet neo kole ara tomeche inendet tomeche baorinik alak ngakokas akot komwae nguno kole aweritab inendet neibirurot. Ara kakilyochi komwa chun kole nyoljin meet inendet. Kekere eng yutok kele akot kingokakomwa kunotok ko nee nekiwol Jeiso? Eng Johana 2:19 komwae kole kimwa Jeiso akobo meenyi. Kikere eng yotok kele kingomwae akobo teksetab hekalut komelen kele kimuch kokuiyo biik akot kingomwae kole kibute hekalut akatech eng betusiek ata 3. Ko kimwae Jeiso akobo meenyi nekiite kebar inendet aketub kobendi betusiek 3 akong'et. Ko kimwa akobo bortonyi neking'eme eng kakartatet nekibire akechur akekartat atya kome akomong eng betusiek 3. Kiwol nee Jeiso eng yotok? Kiming'ingei, kibor eng yotok kole kiming'ingei Kristo. Kingetebe ng'alek kele tos i Kristo weritab neiberurot ko kimwa kole a inendet. Ngekerchin ak Petro akine, kingetebse Jeiso biik anan tisik ak boisiek ko ki eng wakati notok kora at the same time ko kikitebse Petro. Kingakenam Jeiso ketebse Petro eng sang ketebse Jeiso eng ko. Ko kingomi sang anyun Petro ko kimnyo kitebe biik chekimi tai kelechi kanyo chetiaka kole angcha kere chichi kimi ak Jeiso. Ko nee nekiwol Petro? Kangetebse Jeiso ko kimwa nee akoek faithful akomwa kole wei a inendet. Ko tos kile Petro ye a chorwetab Jeiso? Kimwa Petro eng yotok kole acha mangen chichi akot mangen ng'alek chomwae mangen chichoto no. Kitebe biik chechang melen akot kitebe sabarit agenge kityo. Koit alake komanda kou asis kou maat nenyi eng yone. Koit alake kolechi ango chichi ko kergei ngo chichi ko kimi ak Jeiso chichi mi ko. Ng'alechu omwae chu ko maelewani akot ale omwae nga mangen chichoto na omwae. Ko kiesio Petro Jeiso chorwenyi nekimite. Akoutye ng'alek chekikakomwachi sinyen saisiek tutigin chekasirto eng betunoto ko kakong'ololchi Jeiso atkai ngesoman eng Marko 14:29. Kale kingong'ololdos ak Jeiso saisiek tutigin kityo chekotomo kenam Jeiso. Kochu ng'alek chekibit ngomwae alamalaikab Jeiso koboto Petro. Kolenji Jeiso ichek kinocho kokwek tugul amu kikisir kele abire mestowot akoyesta kechirek ako yaking'eta andoenok awe Galili. Ako kilenji Petro, kas nebo Petro as kowolu Petro eng yo. Ebit komie eng yoto. Ako kilenji Petro akot nginach tugul akobo inye komakinocho. Akilenji Jeiso inendet amwaun iman ale rani kembouni kotom kote kipsoiywet konyil 2 iesio konyil 3. Akimwa eng kimnatet neo kole ngonyolu kebeku tuwai ko makoi aesien. Akimwa akichek tugul chun alake. Akas Petro kole akot ndaesien chu tugul chu akot ndaite keme ami koboten. Chorwet neune nonyi kakoyosheun kole akot ndait keme kemetosi tuwai. Lakini kingoit sait nekakoro kole angu kakoek iman ng'alechu. Kole acha mangen chichi mangen kotko. Kilenji Petro akot nginacha akot chu tugul chuchu ko ane ang'etu kebendi tuwai akoi meet. Kemwae kekere eng yutok kele kiesio Petro chorwenyi. Kiesio Petro Jeiso. Kingomeche chito neimuchi kosa tuwai. Kingomuti Jeiso Petro koboto alamalaikyok 2 koba taban kole tamandab kosochi. Ko ki close Petro missing neki suppose kosochi akine
ko chorwet nebo man. Ngitinye chorwet ya inyalili ishimwachini inendet ilechi oi soywo mite kouni. Ko kimache Jeiso mising kakilet ak kimeche Jeiso chito neimuchi kokil inendet mising eng betut nikinyalil inendet mising lakini kakoit koesio Petero. Ngesoman eng Petero koite 14 koite 71 kole kitoi kochupis koyoshi kole mangen chichi omwae. Mangen chichi. Kibor komeche kole tune Jeiso ako meto Jeiso inegei koistoegei Jeiso eng saishek chekibo ng'wanindo. Ne nekibit kingobaorian Jeiso kole Kristo weritab neberurot kikikyi inendet kandoik akele kibore inendet. Ako kimalel ki inendet kingomwa kityo kole inendet kenam amu kikichenge kit kitigin kityo nemwoe kityo kole kobor kole kayam kebar inendet kenam inendet ak kinyalil. Kiboru eng yoto kole kiming'ingei Jeiso ako kimeche koming'inchigei kwandanyi ako kingen kole abune ng'waninitok asikobit asor chito. Ko kiming'ingei ako melen kele kiesio kingetebe. Kingobata koesio Petero Jeiso konyil 3, ko kingong'urut kipsoiywet kobwat eng muguleldonyi. Ako kingoker chorwenyi kokakinyalil, kobwat kito nekikakomwochi Jeiso kolech iesio tom kote kipsoiywet nebo oeng. Ko kiyekaiesio konyil 3. Ko kingobwat Petero ng'oliondonoto ko kirir mising akomanda akorir akokakoro Jeiso nenyinet nekikamwa inendet kole maesien. Ko ne kanetisiet nekakenyoru eng yu. Kingetepse Jeiso ko kiibor kayanet nemaitumtumok. Amu kingen kole afeseni meet ako maesio. Akot eng lembechek chekikikyi inendet eng ng'wonindo akot kebire inendet. Kikase kele kingokakenam inendet akechurachur kakele ongebar inendet. Ko kikirat inendet kele okay sikiro tuguk cheyoe. Kikiluch kesingilchi alake kechubochubichi alake kirabat kiit akot kerat konyekchi kele sikiro tuguk cheyoe. Ko kingakerat konyekab Jeiso keluch atyo kelechi ng'orse bak mwawech chito nekaluchin tos ka ng'o nekaluchin. Ko kisis kinyalil ako kikinyalil mising akoi kimurtaiyot ako kimuitae chotok tugul. Kiek Jeiso kayanin akoi let. Amu kingokakosa kole kwandanyi ngomukoksei koistoeno kigombanet. Ko kingen kole nyone ng'wonindo neking'wan mising. Ako kingomatokoistogei kigombanatak ko kingen kole ae kigombani. Kingen kole amechini chito asikobit kesor inendet kou kikakoyoshechi kwanda. Ne nekinetigei akobo Petero. Tepsetab Petero koborwech akobo nyalunatet nebo chitondit. Kiibwat Petero kole angot ale angen chichi kongen ng'o kale ng'ama kipkeusausa akine akenyalil kou inendet. Kitinye Petero Jeiso chomyet neo eng orit ko kiistoegei kasetab it nekikakomwa anan makiben the promise kou yekikakomwa. Ko kiibor nyalunatet nekimite inendet. Mabekyi yotok atindiotab Petero amu kinyochi kat Jeiso inendet eng betusiek chekikakong'et Kristo eng kimurtoiyot. Koborwech eng yotok kole nyoiwek ab Jehova eng nyalunatenyo kongen Kristo. Nga kiyai noto chorwenyi ko kinyochi kat kora mameto. Ko achek tugul ketinye nyoetab kat eng Kristo. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyo? Kameche amwa ale atkan kora ketinye choronok chekikelewen. Ngap age ko chi neiwechini ya kakorokto muguleldong'ung ipkong'ololun ibaibaitu. Age iwechini ya mi kiy nekeimin nekabetun ile abeshoitoi ano ng'olyondoni amu tinye ng'omnotet ako tinye ruchinet. Ako ngot ko makitinye chorwet nesoe
netiegei sautik kosir ibutosi amu kakobal amaliet eng kokitinye kokochinoik choto tugul talendaishek choto tugul kingomen alake komuita alake kolion lakini ole kebute ko saet nekalechi Jeiso yosa pesa mi ng'omnotet mi kakuyet mi amdaet mi korot age tugul neketinye lakini ngot kibet saet kerusainat amune amu sikeit kipsengwet kowoi kimong'u Jehova akenai Jehova kosir tuguk tugul amu ikere ile kakobaran keal maliet u oret neiwendi sikokwenokse kole kokwenak nengibilen ile irusenat amu kaikeny kokuyo bounatetab kipsengwet kaikeny kokuyo kokonkei kokon tuguk tugul ang nyekanam lamit as kata kakukuyo kole okay fine kakikuyo ongebas keamde kabisa kemwaite kap kochamcham atkinye kiyokto ko aeng kochamcham as kole soso yuto bas ongekonu tuguk tugul as keib evangelism koit chepyoset kayak rabinik nyoko kotumda yani msiara chekibo kenyit agenge oi kele ngatakap keamdaechu kole Jeiso acha kaopetye kokeny kaomachondoi olin machame yu korok sahi gotis korok amdae so ko ile siso msimamo nung'ung'one ngai ile ngebe keamde nguno kola acha kokeny aya nyemi nguno ole Petro kanai bas kimache asuno keiwe tai koitu chuta singole asikarik Petro bas alen kalechin akonugei kobut rotwet acha Petro kaiwe kokeny oltage ole maolot Petro rotwet oi kole so mwisho kwano nguno is amu ngap kowalak oret mara moja ne machukobo amut na Jehova mwisho kelechi Abraham konu werinu ai angoilen kokenyin aja ma pichun kokoitoi kokochinoik kikochin Molek lagok au yo kokeny ilen konu lakwet akinye ko lakini ngot komomiot Jehova betut ing betut atindiotab Samson ko kingowal Jehova sautik kowolu Jehova sautik ko nyu kakotaryaken inendet ko kimotokosoe ngelechi haya Samson ng'et kakoit kong'et kole tap kelen keker kokakirate mokonge kolechi ting haya kwarir chepyoset kole keberbera betut age kelech haya kale bich makambet inendet boisie jun kolechi ting aya betut nebo let kakomwaita imanda tugul kola mang'ete komut kityo akalechi ting kokakotiegei saet nekobo amut kewol amut komakosoe ra kitokonu Jehova sautik kitononi amdoi kobitu kwong'utik kolyon ibiutie saet nebo kotugul ile ngalen ko wikit konye kwamda kabisa kosik biik nisya wikini tugul ni komaisa ila kale nangen notes kolya majeng amdaet kinye kiatuji moborien nikibo wikit kinye kalen koker chito kole pastaek ap koker kole mami chi nekimi en kaniset nikinye kiamdoi atkinye kole matajo someone age kacheng nikibo wikit kinye ana koker kole ngumami chi atkinye kikaamda ngoli ngobakwerchinoto i-expectani ile saet nekikesat kinye ichenge akoboishenen Jehova ila maame kiy anget mwisho koek nyalilda ko saet nebo kotugul amu imuch kowalak tuguk akolechin Jehova rani woi ai betut akolechin acha meaira ko betusiek tugul ko mamache koek Jehova predictable neilen angen kabisa mochi iwendi betut age tugul iming'inigei ile tos ne makeng'ung Jehova rani eng sobenyu ngot kowalak oret ko aepchini Jehova anan awendi kityo ole kianai au sikiriet nacham kiyokto kwo olimbo Osken akowek akoi gaa kityo ngo acha meike sikiriet ekune itebe kotugul ile Jeiso ne neimache ayai rani tos ne nemi orani indoiwo matin ko oret neingen ngot kowalak tuguk ngot kokanye kinde mestet ko ne nemi yoto indoiwo eng kakwautiet age tugul neitieche betunoto isooti iwendi
ngobeiwech Jehova. Kongoi. Kapkirwok komeche koui kapkirwok. Chi age tugul nekikirwokyi komelen nyumnyum. Takinamin sike ingen ile mami imanda angot kirwokik. Amu kirwokindet nenyokorwokun. Ngenamin sikonamin asikarik. Ako ye kristianik konamchin kokai barabara konamchin ano. Ko ingen ile mami chi neteteonchinin korok netai kewirinen ng'alek kewirinen chebo lembechek. Ko ngebwat atindiotab Kristo Jesu komi kapkirwok ko kimotomi kabuset nebo imanda. Na ile setani eng betusiekab kapkirwok koibu lembechek kochang'a. Ko ngoibu lembechek chebo iman ketuche imanda. Ko ngetuch imanda komakoborugei imanda amu kikere ngelen kecheng imanda kopit komami. Lakini ngitelele imanda konakamwa pasta kole nyolu eng kasarta age tugul nebo kapkirwok osa. Sikomwoi kolen Jesu osa kongen kole ng'oi amu tugul chun komuchi koesien ibing'etu nyegei. Ko nging'etu nyegei ko nyegei nekikortotin kimurtoiyot. Angot icheket koiyonin kotoi kotoptopenso kole anga kikesub chi, anga kikiyan chi nemoitei nememutei kebe koi. Sikoisto alamalaik chunyin nguno kimuchi kebwat kele kinyaluldos bichoto kimokotindoi kimnotet. Lakini taitu ng'oliochatak rani ing inye ako mi biik yocham kokerin kot yocham ile choronok. Choronok kobiru simet kolechi lakoroito ng'ung anga keberbere aka biik chekomite tugul. Na ole setani koboisie kergei setani ak imuchi kowal sanit kabisa. Kale kioker nyiritiet. Ngonyor nyiritiet nelel kolelitu. Ko eng sobetab emoni kabisa kotab koit kemeten inyegei. Ipkosasin biikab koing'wong, ipkosasin choronok, ipkosasin biik cheingen. Ibikwong ile anga ng'oliono neib Jehova nga kiayan eng lembech. Ko tiemutikab Jesu konete ko ki kristianik kele nyolu kesa angot betut nemi kapkirwok ikochi Jehova muguleldong'ung kabisa kowol. Sisetab Jesu kosisei komelen kisis kochomei. Kisis amu kakoit ing kekut nebo walutik chebo kipsengwet ak ing'uny. Kobesio kipsengwet ak kobesio ak ing'uny koikeny. Anan kesor kipsengwet ak ketuiyo ak ing'uny ketebi koik agenge. So notok kotindoi tiemutik cheechen achek nenyoru kele kenetkei kele biik cham kolen choronok koite besio koyesta. Ing'etu inyegei. Ko tilyanding'ung Jehova ko notok neribin ako konin kamang'unet inyoru katerterisiet. Cherset nguno nekeker kabisa kele kakewokta Jesu koronin banda. Ngakwa Petro sinyen komelen kiek Petro kingele kiit sikeba chechok. Kele tupchenyu ingele kicheng tupchenyu chitugul isa kole titangoisu makaire kakokoit koteretit banda tiwendi ano ngakoit ina kecheng namna. Ko Judas nekikoit Judas koker Judas kole angimotindoi chi. Korok Judas ingele makur chi Judas. Makur Jesu Judas kinyone kityo kole tos aingen ingele ile kindegei hesabuk. Mele kikur Jesu mamile kikur Judas. Lakini kakoker Judas kole ngianyone anegei shub kwa bandanyi. So ikere ile ing sobet iman ko ui. Mi biik chekikobwa ichegei lakini ngoit tiritit ichenge namna isobe kityo kotoreti Jehova. Kameche ates kityo ng'alyo agenge nga nebo sait. Ko tos kikinaita ano Jesu? Kikinai neyome ndaitu kotiritit iman ongen ole atiegei. Iro kijanaek somok chekimi maat eng baunatetab Nebukadneza. Kakele kindoi maat yu ak kilal maat ipkolal maat. Ole kijanaichu laitoriandani kingen Jehova nesobei. Ak kingen kele akot eng mai ak nyalil koyome mieindanyi. Ako ngot komawal komakibutinyi. Tos yomei naet nekikinai Jesu
amu agere ale ing achek tugul ketinye kiy ne ngengalale bounatetab Jehova ak kamangunetab Jehova ak sarunetab sobenyu ak nguno kotakasilen we ero bounatet netokonyone nganam ni korok ngolia nyolu to wakat lakini kandeuni iro lakwet ngap konam ki kole koker kole konam ni kole atyo nyo kole mama sore nyoiwakat aisiru mutyo lakini meleja anyun ametoni amache asom nyoetab kat nebo nini akanam ni tugul so kindai katikati kele aname ni atyo asom nyoetab kat ndai yo kole chito age ende bolechi atyo nyakebatisanan kakwai sabu kine kole aname ni nyandeut ale to obatisana lakini moleja ametanyoni yani kokayai sabu kila amache tuwai so akwerchinini atyo ale sinyosip mami ngala tos kikiyan Jeiso komie anan kokisake kele ngolechini atyo alechi ndai yo siale matoweje koyakenama katikati sai ale najo yimongu ngalekate Nyamutay tun mo le jiba iya tap kanisa wakat gara kitolian gara komarikita kikiyan Jeiso man kumre jo somok chekile walo jo basauti ako ngot komawon kana nyi toronatet lakini makikutunyi ngotorete Jehova sikenai Jehova iman patkei kyoto Kongoi missing in your contribution. Kakeker eng yoto kosae Jeiso. Ko makat kesaa netya walu Jehova sautik. Mawalakse Jehova. Jehova nekisae werinyi ko Jehova nekitinye nguni. Nekaswei sautik chok. Ko ongetiegei saet kakero kele choronok komuch kometech. Choronok komuch ko disappointenech anytime. Lakini chorwet ne inegei nema disappointenech at any time. Chorwet nekimongu eng sait age tugul nekanyol kesich chorwanatok eng saishek alak tugul ko Jeiso Kristo neimutatech nekaswech kibun nyalilda tugul kibun tiemutik tugul chekibune ako kiterter inendet ko yekisaa aketiegei saet ako kito nebo kamanut eng sobenyo tugul ko ako ndametech choronok netya ako nda disappointenech choronok netya ko ngeker Kristo inegei ako ndakimwaitaenen cheechen kikimwaitae Jeiso tuguk chengwonen cheechen chekimeche kikikyi inendet lakini matwek ko yekimwaitaenen pastor itinye ng'alek mi ng'olyo kotomo ketar ko kamache simakimetegei komakitinye kamangunet kamache ale ngap kobit tiemutik chokot kobit yeilagat anan ko mutai anan ko uyo lakini boisie Jehova boroinoto ngot kewekchigei ngunotok kou Petro ko kinya kowalak nyokotoret Petro biik tugul kot kotononso ne eng alamalaik tugul 12 ako kakeisto Judas ko kibek tugul mami ot agenge nekiyesio Jeiso mi chekikitile musumenusiek mi chito kityo nekiyosit kot kolil ko Joana inegei lakini chun tugul ko kikimwa alak kemwa kepchabonik kebare age ngotit ketile alak musumenusiek amu kiyesio Jeiso man lakini kinyap kowalak tugul akosip ko kakoker kole kakyakebei kikitiegei simoloikab kitondinyo nyokotach tamirmiriet netilil akotononso alamailechatak nen tugul ko kitun kobek Joana inegei nekinget ko kakotemene mwanik kakinde kele kowir mwanik akoi kele wachana ko ngot komi kabutet nekikibut chi ko ngewekchigei Jehova matkoigei chebo Judas kele bas ngetil nebo kwaria ngukonech katumtumonoto kenai kele kakotokorekeanatyo Jeiso oyetakikernate yandana kakome kasit ako makoi kiken akoi takikaya mwisho kele tunda nyo betutab nyalildab cho kobotono aja nguno ne kit nenyokotumtumi kanengung sikenai kele anoi kotomi kasoro eng kokochinoik kyok eng ribetab sabato nebo kotugul eng tilyandingung ak lagokuk eng tilyandingung ak osotyongung eng kapsetab kei eng kapkeruskei eng chachbot ak ano ko chu tugul kotumtumech sikekas kele ano nateyat nekomeche kotakei kasit mongetebi akoi tai yun kele aja tun kait anyun nyalilda atononi as kokakas kole kakitangasan Jumapili bas aja ngotko memuchi kotumtumin chu sikernatinik kobechi yun kibendi kongoi
Kongoi missing, kongoi missing. Ongetiegei saet, noton nekikere kele kitiegei saet Kristo. That is why kiimuch koterter eng chitondit nekitinye ko ki saet nekimuch kokochi kimnatet. Makitinye kimnon age tugul. Makitinye kimnatet ngotko makisoe ak ketekeni time. Saet nekisoe kila nekakemwa matkoik routine. Komeche saet nekisiche tilyandit iman neikose ile otinye tilyandit ak Kristo. Nengitebi maisa ikose ile kemisen iman. Kemisen something. Amun saet nekobo amut koma saet nebo ra. Koik kit nekiboegei ak nekiribegei ko saet noton nekimitech. Si akot ngemwaitaenech chekakimwaitaenech kemuchi kesishe ak keker kutuswekyok. Che baadaye komuch kotestifaan bichotok kole ngaa iman ko kimukomi kiy nekikayai chichi. Kekere kele kingosis Jesu ko baadaye ko kimong iman kiterter eng kimurtoiyot. Kiterteri. Lakini yoto komi kiy nengetwain ile koache koliano, yache manendet nekwai notok. Ngekur Kristo kotebe sai, kotebe mugulelwekyok, kotebe kabwatutikyok asikomech kimuch kiterter. Lakini koteketinye chitondit eng acheket kotakikimu ak kikwartosi. Ko ngotoretech Jehova ko asome ale osoman kurgotik chemakisoman eng yu asikobit okuyechi ak akwek akosa kokonok Jehova tamirmirien tilil asikobit okuye eng sirutik tugul eng lesson. Atacha kora eng lesson nebo wikini nyone nemwoe kole kikirwokyin ak kikartoti. Kotokotin mising sikemi tugul. Ko ngot komi tebutik alak tugul chekaro ole kayame otebenech omuch osir, ngomuchi osir ko chemomuchi osir ko ngomiten ngimi ole nekite chi nebo Adventist amu kiboisie the same lesson tugul. Ko ngot komi chi ne nekitenen anan ngot ko inekite kaniset nebo Adventist keboisie the same book, kiboisie lesson nekergei, imuchi iwechi asikobit itebe ile ne ng'alechu kekas chekakemwa. Ko ngot ko mami ng'al alak tugul kotokotin next week ko amakwo wikit nekararan obendat ak kiptayandeng'ung ak ngo isa eng sait age tugul. Kiy age tugul neikere ile ui eng sobeng'ung iterteri eng saet. Wikini tugul ikochi Jehova kondoun eng tuguk tugul. Ngot ibune cheuen, ngot ko miondo wei anan ko ne, ko Jehova neimuchi koterterun. Sa asikobit koterterun tuguk tugul. Ko ongesa anyun. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kongoi Jehova nenyo, kitorori kaineng'ung amu itoror. Kilosun Baba amu ii kamuktaindet. Kongoi amu kasari kaikonech asikobit kinetkei akobo wering'ung nekinyokome asikobit kosorwech eng kimurtoiyot. Kikiusaus inendet, kikimwaitae che echen, kikimwaitae tugun chechang ako kisis. Konech asikobit kesich kimnatet neu notok. Asiyebit tugun chemi ng'onyuni cherwochinech anan chekimwaitaenech anan ko cheusausech kemuch kemuitae saet ak kemuite eng kelung'ung. Kongoi Jehova nenyo amu kisib ilewenech kotom kelewenin. Ak iyoku wering'ung nekinyokome eng kimurtoiyot, kikinyalil, kikitor karastanyi, kikikartat inendet amut eng kirwogikyok asikobit kesopchi. Kongoi akobo kamang'unet neu notok. Konech Jehova asikobit kilosun ak kebarte chomyeng'ung notok ne inegei. Tebe kabwatutikchok, tebe mugulelwekyok, tebe kutuswekyok asikobit eng kiy age tugul neng'ololi Jehova koek neitororen. Konech akobo kakuyet ne inegei, tebe mugulelwekyok sikemuch kenai. Mami kiy nekinetin. Yo kimongchi wikit komugul Jehova ko chang usonoik, chang tugun chemakoibwech oindet amu ingen kole betusiek chemi ko chebo let. Ako kisomin kimnatet ne inegei Jehova sikebendate koboten. Ndochi ichek tugul chekakokas ng'olyondoni asikobit koek neteche mugulelwekwak kamuktaindet. Konech kimnatet ne inegei amu makimuchi keyai kiy yememi kobotech. Makimuchi akot keng'etyi ketelelse yememi kobotech. Tebi kobotech sekondit age tugul, minitit age tugul, betut age tugul ak kenyisiek tugul ak arawek tugul Jehova nenyo kemokyinigei. Rutochi icheket chetinye tikenoik chemite sipitalishek, chemite korikwak ak alak tugul chematinye kamang'unet Jehova. Itchi icheket. Kiyoech achek tugul Jehova nenyo. Ki lagokuk akot tugul chemite usonoik cheng'wonen chebune cheng'wonen kora. Jehova nenyo kisome asikobit itchi icheket. Ak iterterchi tuguk tugul chebune. Mami kiy nekinetin, ingenech kosir ole kingentegei. Ingen nyalulet nekitinye
ole kinyalulyotin Jehova ikonech kimnatet. Ak ole mi kimnatet kitigin kesome kele teswech kayanenyo. Ak inyitetab mirmirieng'ung Jehova nenyo. Ngebendate koboten agoi wikit nenyone kora kituitosi sikinetgei lesson kibagenge. Ngwaak mieindang'ung kouyokse eng kipsengwet amu kisoin ak kilosun eng kainet nebo Jeiso Kristo. Amen. 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 Kongoi ngoberurak Jehova.